Clear to le ngai thatu ten zawain chi bai vek ule voin hi November ni somni le paruk sang ni le somni panga ni lai ni a football Behbawm bung som na kan tar lang don ani ni zana kan UEFA Champions League khel ani a match frang khela hian chak tura rin jok chak lo an nuala chung big te chu kan han tar lang masadon ani Stamford Bridge Barcelona and Chelsea len chila hein khela hian tlang rin dana chuan goal lu tam lo tura rin neuma se mol nei tu Chelsea lam antal hiara Jules Kunde chuan minute somni pasari na Pedro Neto an moi taka khen chu an lama ti lu palawangin Chelsea in first half 1-0 in man ruaya second half minute somnga pangana STVO chuan Chelsea goal ni na khungin goal ro pui bi kani goal thumna hi lime delep chuan minute somsari pathumna khungin Barcelona lamin point khatman hlo chu lo lain FIFA Club World Cup champion lai Chelsea lamin result du thu sam nein point thum hlutak an hlo chuaka kong engkima Chelsea lam hian chakan phuti in soila kan soi sual he in khel boru ka hian lamin yamal chon mak kukurela chu Instagram lama an follow ngal ni tardan ani a kukurela ma ani lutuka alana de utapo ani mai thei ani lamin yamal chon ni zana Chelsea amma chon tum khan ball tum som pakhat lai a hlowa yamala chanchin kan soilo theilo na chan chu Instagram lama tele thule hla anga thin ema wangin yamal hian amale ama pressure in CMT ila kan soi sual om love Barcelona laka gola khung chung changa Estevio chuan ka kerera hun nuam berani ka chung ten oma ka hlim hle ka ril ruput mang soifia dan turpo ka shelo ka tan chuan arang viau mai mun ol ka mua gol khung turin ka tlan lu tani ti in asoya tlang taka soi chuan ni zana khan Barcelona lam hian Chelsea kha kong eng kiman tluk lo ani makuguralan lamin yamal chungchang asoya ake velam hi athale a kan lama ka hroilu thei chuan ka tho puiten omang ake dinglam ake che jok lama mun ka siam sakanga ake dinglamin thil atiani chuan athra e ichunga kalome ka timayang ti in prime video sports afrila pre-match conference a makukurela thu soivetung Estevio chu training na a sinpet vu aturin ka shrila achan chu ka zirtir ve tranto awangin ti in asoya makukurela hi nizana khel thrale a zazela somret pasari pass dik nein 4 tackles una neya 2 clearance nein 8 deal uns ball kanga tumriat set mai a hlo tlinga 4 ball recoveries anei hial bok ani lamin yamal tan team naran mai nia lo soi Chelsea laka Stamford Bridge anil ema wangin social media lama soi sel atong na sa a amale ama in soi sel turin mun all a in siam hun rem changa in siam ti in soila adik ome ni zanin kheldanga Manchester City lenchil tu Leverkusen chuan Etihad Stadium a nge mai 2-0 ne nan chang Bayern Leverkusen tan minute somni pathumna Grimaldo chung goal khungin Patrick Schick chuan minute somnga palina achunzum vele awangin English Premier League lama tal boy mek Manchester City chu UEFA Champions League lama po an tal boy chunzom Bodo Glimt lenchil tu Juventus chuan 3-2 in ne na an changa he in khela hian chaktura rin kai jok an ni shrimani Borussia Dortmund chuan Spanish club Villarreal chu 4-0 zetin an sopa heng khela hian Guiresa chung goal ni khungin Eddie Yami chung goal khat akhunga Daniel Stevenson chuan goal khat khung ve bokin Dortmund lamin an khel mual man thiam Signal Iduna Parka Villarreal chu 4-0 line an sop Olympics Marseille chuan Aubameyang goal ni khung mangin Newcastle United an ne a Newcastle United tan Harvey Banson goal khat khung ma se Marseille in point thum lutak an hlo chuaka ni zana hian English Premier League club atronga inland pani Manchester City le Newcastle United te an tlom ve ani Napoli chuan 2-0 in Karabakh FK an ne a Slavia Prague le Athletic Bilbao te golum lova in ne tokin Ajax lenchil tu Benfica in 2-0 in ne nan changa Galatasaray po Union Saint Gilloise laka 1-0 in antlom thung ani zanina UEFA Champions League khel chun zom le turni in Monaco chun Pafosan lenchilanga FC Kairat chun Copenhagen lenchilin Arsenal chun Bayern Munich an lo mi khual dona
Atletico Madrid in Inter Milan lo mi khwal bokin Frankfurt le Atalanta ten ma chonin Liverpool chuan PSV lo mi khwalanga Real Madrid in Olympiacos an len chil dona Paris Saint-Germain in Tottenham Hotspurs an lo mi khwal don boka Sporting chuan Club Brugge an lo mi khwal don bok ani zanin in khel tur zinga in khel nga hlel ber hi thlanthia maharsa a tun season Champions League ka tlom la nei lo Inter Milan in fiana hautak an ma chon dona zanin dar khat le chan ve Atletico Madrid chu khwal mual an len chil don Inter puja fu lion ilawa Syria alama match nung bara Milan derby khelin an melma AC Milan chu 1-0 an ngam lo Milan derby khelma a Syria a hmashwai tu hi tuna chuan table palina an ni mek awangin zanina Spanish club laka ne na chan nge an tumang Diego Simonian La Liga an thon thu du omlo tak chu ngai nom takin a her diktir thayangem zanina hian Milan nge AC Milan chakjok North London derby mual pholim Tottenham Hotspur suan zanindar khatle chan vea vekian UEFA Champions League champion lai Paris Saint-Germain an len chil dona Thomas Frank le anau te chunga Spurs tran tu te rinna a in ngat thui hle Paris Saint-Germain hian tun haya base ang result an nei lowa season masa triple champion hian chumdang angin League 1 pon thunun tok lo table chungber lu ma se mesom pathum khel to avoi kwa chen la chaka voi thum draw nein voi khatan tlom League 1 apani na Marseille le pathum na lens aya an san na hi point ni chau ani awangin Champions League lama hian an che chiat an chunzom ange chunzom lo ang ti hi soifia har sa takani London club player zinga Xavi Simons su Paris Saint-Germain player Luini in Randall Colomwani chu French club atanga lona an ho mek ani boka wangin zanina hian heng player panni te hi inlan nge tura ngai anni Xabi Alonso en call Real Madrid chu an boro ka thalo hle ni in Spanish media ten an tar langa Vinicius Junior Valverde Rodrigo Brahim Diaz Endrick le Ferland Mendy te chu Alonso laka anlung oilo nia tarlan ni in media trend khat chuan England midfielder Jude Bellingham po Alonso noya ahlim lo ni in an soya he hi thupor poleng mai ani lo chuan Real Madrid ta na poi thuyang Alonso an Kylian Mbappe chu achang tupa din mun achel tir ta ka wangin Vinicius lung oilo hi chu thil chiang ani a Brazilian forward thian June sang ni somni pasari thleng chau contract nei to awangin contractor hi zor all lo ma se tun thlengin ala sign du lo Vinicius atan lung oya hara mani loka Ballon d'Or dong tura in ring em kha tun season a mes som pasari an khel to voi nga che minute som kwala khel tluana voi li chu bench lama athu Alonso rom hanna apoi motok lo nia Vini ain nga ya media trend khatarlan anga lung oilo zinga Bellingham tel tak boka wangin Alonso zoki achuak lovang ti soi thaya ni lo Real Madrid chuan Spanish manager Hoin Bultran Traviu ma se tunhaya Liverpool lakan tloma Spanish La Liga lama revela kanole Elche te anin ne tok puile boka zanindar khatle chan vea hian anro pui trinda Champions League ka hian Olympiacos laka point thum an lo chuak thayangem Premier League mashwai tu Arsenal le German Bundesliga mashwai tu Bayern Munich te zanina anin landona zanin in khel tur zinga in khel nga lel omberte zinga mi ani Gunners khel mola Bayern an lendona wangin Arsenal din munhi a thafret zoka ngai ani a chuti rual chuan Mikel Arteta naw te hi Tottenham Hotspur ne zolim kar to pa Chelsea lenchil zui turan ni awangin in khel hautak ani don Bayern Munich chuan tun season in elna frang a mes som paria tang khel to a tloman la nei lo Vincent Company team hian UEFA Champions League ka po Chelsea le Paris Saint-Germain an ne to awangin Arsenal po hi an ne lovang ti soi thei ani lo Arsenal tan tun kar hi fianama chon kar ti in soita ila afia ome fianama saber chu har satna nei lovin London derby a Tottenham laka an paltlang to a Gunners in rintok wanglai takin zanina hian German club lian Bayern Munich an machon don Bayern Munich sa yan English Premier League ka na takalo talto Luis Diaz Olis le Hurricane ten umti thengil lovila atra ome Arsenal in result an nei thari ifyawa heti rual hian tiat pui club an machonin an tal buai tlat zela Liverpool laka an tloma Manchester City in draw a
UEFA Champions League lama 4-0 ngotin Atletico Madrid an ne thei thung awangin zanin in khelin ngai ven allo Arsenal in tun season a Bayern anga team tra an lama chon lauti in soila thu war kan nilovang Gunners tana chanchin lom tak pakhat chu Bayern hen an that dan perin anin lan thei don lova Liverpool atonga German club apan nuwa full le zual Luis Diaz su shremwangin in London lo Paris Saint-Germain laka red card move forward telawin Bayern goal nor anna sot lawang ti asoi thei lova alna lo sotangem ti ero soithiam aharsa Arsenal buena lang sartak chu liaman nga lutukani a tlar hnung tinghet tu Gabriel chu malpui hliama wangina chola chuti rual chuan Spurs taka William Saliba din puitu hin kepi hi Bayern Leverkusen a khel thin Bayern frechiang tu ani awangin Hurricane le athian te lo dan cha konga hian tho hlok tura ngai ani